Alright ke mana ngikhuluma iqiniso. Khuluma iqiniso mfowethu. Kahle ya ngiyavuma ngiyathandana nayo. Futhi into yenza lokho ukuthi mhlawumbe menginawe yabo. Kumele mhlawumbe ngibe khona something yabo. Into edinga imali. Ukuthi kuthengele izinto. Mawunayo. Ukuthi ngithengele izinto njengoba ngihlezi ngenza. Manje ngekhambi angisebenzi mina ngiyayiphantela ngendlela engiphanta ngayo. Yeah. Manje mhlawumbe uma ngingala uyangimeka imali. Ngapha manje uphanta ngapha kanti Ngiyaphanta ngendlela engiphanta ngayo. kodwa nangapha uphinde ngithole. Mara ngala uyangigaya imali. Okusho ukuthi ngapha uSpend. Hayi inkosi yami ngabe ngiqamba manje. Uyena usisi onoku Awunakho ungisiza cause uyazi ukuthi ngisiphala. Aqhubeka nenkulumo yakho. Yelonto mina ndiqalele bhuti ndiyaxolisa ukuniphanga ndingene emlonyeni. Bendingamazi ba undithanda kuba ndine something endimnika yona. Mina ndizixelele ba uyandithanda nje. But ngoku ndiyayiqaphela ba mina kusho ukuthi undithanda ngoba ndingumphuma nto uyayiqonda ba ndinento endiyiphumayo. Undithanda ngoba ndinento endiyiphumayo. Bendingayazi nalonto ndiyayiva ngokuba hayi mina ndingumphumanto. Akusiyona lokho kusho. Ichaze bhuti ichaze. Mhlawumbe bekuzohamba isikhathi yabo mhlawumbe ngikutshela iqiniso. Hayi ngale ndlela sebenza. Iqiniso ukuthi nomunye umuntu. Bengisazi ukuchaza lo. Oh mana ke Ntutuzo ubuplan ukuthi uthanda nathi sobabili. Hayi kanjalo. Ubuplan nini? Yazi phela kokunye yabo ezinye izinto ke idinga isikhathi yabo. Uthi into uyicabanga ukuthi mhlawumbe ungenze njani yabo. Bengisaphezulu komqondo ngisacabanga ukuthi ngizoyilungisa kanjani. Kodwa busukubonile ukuthi okay kahle la kunabantu othandana nabo. Ngapha uyagaxela ngenxa ukuthi kumele uhlezi ukhipha imali. Ngapha. Kumele ngimthengele izinto ajabule njenganezinye izingane nabantu bazo. So bumthengela ngoba umthanda vele noma mhlawumbe bengimthengela ngoba ngimthanda. So yini le ubona ukuthi ke njengamanje yini mawamthengele ubona ukuthi uzokushiya? Bengamchazelana ukuthi mhlawumbe yazi mami isimo sami kahle sinzima ngiphanda kanje kunokuthi mhlawumbe uzuyofuna uyolanda nangapha ukuthi ukwazi ukuthi usize ngapha. Ukukuvala emlonyeni uNduduzo ahambuza ukuthi usebenza phi. Wathi hayi ama piece job nyana ngathi maphi wathi hayi umfazi akumele azindaba zendoda. Washo njalo. Shuthi izona ke lezi. Washo njalo. Umfazi akumele azindaba zendoda. Angithi phela mina ngintombi yakhe. Sure. Angithi sinenhlelo Yeah. zokuthi Nduduzo inhlelo zethu uzongichithela. Futhi uzongichithela nosisomdala. Nduduzo yini inkinga yakho vele? Akubalekile ukuthi ukuchithele nomuntu ongakanani nasiswami. Into the main point la ukuthi ukuchithelile. Yabo and the reason why bengimbuza my brother mina ukuthi yini lemens ukuthi aphume agcina eseyobona umuntu wangaphandle. Into mina engiyibona mhlawumbe ngangitshela ukuthi ngirong yabo or sometimes angisho ukuthi ngiyamkhulumela yabo ngifuna nje ukuthi iqiniso mhlawumbe silibeke ngoba likanjalo yabo. The way ayichaza ngakhona the way ngiyibuka ngakhona mina ukuthi wena my sister sometimes kuma relationships we are expected to do izinto esingakwazi ukuzenza. Agcine umuntu esengena ekweletini just because now kumela impress wena. Yabo angisho ukuthi ubumfoster no. Mhlawumbe nawe futhi ungampressurize ukuthi ekuse in. Sengicabanga ezumjida nje in general ama out. Yabo especially umuntu memo ukuthi bayamthanda. Yabo and abafuna ukumluza. Umuntu agcine sengena ekweletini ngenxa ukuthi wenzani ufuna ukuimpressa wena ngoba egcineni kosuku kunento amantombazane kunento ukuthi amantombazane kuze impress intombazane kumele wenzeni uspend imali nginamanga awunamanga lapho kodwa phela ke I relationship yethu ngamtshela uNduduzo wathi akana inkinga nokuthi angisebenzi wathi akana inkinga uzonginakekela njengomuntu wami washo njalo Nduduzo
wakusho lokho ya ngakusho and ngihlezi ngenza nje nawe uyazi and then wasu decide wena ukuthi uthandane no sis Andiswa ngapha so manje basically ubusukhathele ya mhlawumbe bengasho ukuthi bengiyiphumuza sometimes yabo kodwa mase ngiright ngiyabuka ngihambe ngibe nayo sibe grand mase uright kanjani wena mfowethu mase nginayo imali ngiyabona ukuthi inkinga ukuthi mhlawumbe ngayiblame nami ukuthi ngamjwayeza mina wamjwayeza ukuthi mhlawumbe kumele mengikhona kube na something yabo wena siswami ngicela ungitshele uma ngathiwa unduduzo kuyenzeka uyahluleka ukuphanta uyahluleka ukwenza in ungaqhubeka inthandane naye kuthiwa nje akunika lutho akunika ngisho idatha ngisho airtime unzima ke lo mbuzo loyo ngoba phela sengajwayela yabona manje ngizokwenza lo bani mayingasebenzini shuthi kuzomela ukuthi nami ngenze lokho akakwenzayo nami ngiyofuna umuntu ozonginakekela so wena ufuna uthando lo mfuna umuntu ozonginakekela iyahambisana lento lena iyahambisana mele ungithanda unginakekele ngizonakekela oba uzona kanti umuntu uma esukuthandana naye usukuthandana naye ngokuthi ufuna ukunakekelwa noma usukufuna uthando yini usukuyifuna kahle angithi uthandana nomuntu ngoba ufuna uthando okay bese ufike nawe ke bese uba nama expectations akho awana ama expectations ukuthi manje phela nginakekela uma manje inzipho zami ngitshele ngathi ngifuna enye imali enzipho nayo inkinga wena bafu wena ovusi nani nje nikhona la guys nje nani mhlawumbe emakhaya enilalela yekani ukungena kuma relationships ngama expectations awukwazi ukungena kwi relationship bese wena uba nama expectations ukuthi kuzokwenzeka u1 no2 no3 no4 okungcono communicate naye lo muntu loyo before nithandana ukuthi mina kule relationship ngiexpect u1 no2 no3 no4 because sometimes uzothandana nami kanti mina ngisayihlanganisela uyangibamba ngisazama ukuhlanganisa ilife lokho okuncane ngizama ukwenzani ngizama ukuboost impilo yami lokho okuncane mhlawumbe ngenzani ngondla ifamily yami lokho okuncane ngibhadala irent so kumele ngikufake in lapho uyangibamba so it's better sometimes ukuthi into ekanjena kuma relationships before relationship iqale ube clear wena umuntu esimama ukuthi mina mfethu ngoba ngithandana nawe this is what I'm expecting mhlambe every month ngifuna inzipho kuze indoda nayo izokwazi ukuyidecide ukuthi la mina ngiyaqhela ayingakinyekile sephakathi engayitholi mfethu esekinyekile seze umuntu egcina enza ama loan ngenxa ukuthi manje ufuna ukuimpressa wena ngiyakuthanda yes ngifuna ukuimpress the fact ukuthi ngikushelile which means ngiyakuthanda and ngifuna ukuba nawe kodwa awukwazi ukuthi manje ngithi mangithandana nawe bese uthi wena mengakwenza ukuthi uzongishiya uyothola umuntu ongcono ngenxa yokuthi manje mina ngiwamitha ama standards wakho kanti sizothandana la noma ngizomitha ama standards wakho yes kwi relationship siyaspoilana yes kwi relationship kumele ngikwenze inwele noma ngaleso sikhathi nani if amandla nginawo but akungabi ipressure yokuthi manje ngiphoqelekile ukuthi ngiyenze le nto leyo because nami mengathi ngifuna ukugunda ikhanda uzonginika imali ukugunda ikhanda ubani wathi relationship is about umuntu wesimama because relationship is a two-way street umuntu esimama nje imbokodo imbokodo izishahla ke thina siyini thina mokuthi umuntu wesimama uyimbokodo kwadalwa guys ukuthi umuntu esilisa naye umuntu esifazane kwadalwa ngithi manje ngiyamangala mase ku opposite akukho opposite i-situation esiphila kuyo yenza ukuthi impilo kumele ibalance egcina kosuku awukwazi ukuthandana nomuntu ongalethi lutho etafuleni uyindoda yes ngizokunakekela but mfethu nami ngikhombisa ukuthi khona into engiyiminayo empilweni yakho angeke ukuthi ngihlezi mina ngithi ngiyakunika unginikani wena in return uyangibamba ukushuka ukuthi nje bese uma ngathiwa mina bengubafa ngithandana nawe mhlawumbe ngisebenze kwaSasolo lokwa Eskom ngihole mhlawumbe 100,000 ngenyanga ngikwenze konke ngikulobole shade sibe nomuzi in bese vele uyaphela umsebenzi futhi semele ngihlalelo valweni lokuthi uzongishiya yebo hawu manje mase ungasasebenza ubani uzosinakekela ngakho-ke phela ungasebenzi hayi ukuthi usukuhlezi nje usukuzama ukuthi phela umsebenzi angithi masuzama ngeke safana imali sesicela ukubuza kule nkulumo eshiwa since nawe umuntu wesifazane nje sethe ukukhula
mhlawumbe uyahambiselana nenkulumo evumele ukuthi vele kahle umuntu wesifazane udinga ukunakekela. Ngibuza because wena kade kuwena futhi ungathi ngifuna ukunakekela umfowethu. So kukanjani kahle noma mhlawumbe lento iyashiyana ukhulu bese kuba khona istage la ubona khona uyibuka impilo ibuka ngenye indlela mhlawumbe nawe uke wadlula le stage sokuthi umuntu wesifazane yena kumele nakekele. Mhlawumbe uhamba wakhula wabothi no kahle kumele ibe kanje angazi. Mntana sekhanje endiyibonileyo mina apha empilweni umuntu ongutata akufanelekanga ukuthi nguye ozawunakekela wena, nifanele uba nincedisane kahle nifanele uba nincedane. Kahle utshele mina utshela lo. Andazi noma akandidinelwanga nandisikendwe okay. Sisi into endingaxelela yona mntasekhaya apha empilweni ungazixeleli uba uzawuphila ngomuntu ongutata. Uzixelela ukuthi funeka nincedisane ukwenzela uba xa isiwa wena uvuke, xa ivuka wena uba uyawa naye akuvuse nenze kanje ninyusane ngoba naye ngoku nginqaba ngusokunguye yedwa okunyusayo wena xa iwila ukwazi umnyusa. Uyambona ngoku ugqibele seyide ezophosisa kumkuba efuna ukuthi mina ibe ndim endimphantelayo ukuthi asephi ndimnyuse mina ndimnyusela ukuthi ayonika umuntu wakhe izinto ngoba lokho waqhela ukuthi akubeke endaweni ezingeni leliphezulu. Noba uyabona kananto funeka ungaboni wena ngoba waqhela ekunika imali. Funeka azoyizama apha kuthi oandiswa athe suka ajikele ngayo kwelacala asebenzele wena. Into eza kwenza uzawubotshwa ngoba akazufumana abantu abafana noandiswa. Uzawudadlulela kwezinye indawo ezirongo ayoqhekeza ebe ufike ukuthi ubanjiwe axele basithanda sabe ndithi nizamela wena. Sumvumela ke sisivuka avuke nisebenze nobabini. Kodwa nje mina into engayithetha kuwe inye ndicela uxolo mina kwelami icala. Bendingazi ukuthi ixesha lonke unduduzo unomntu. Number 1 undithathe ndingenamntu bendingamazi ba unomntu. Nduduzo indlela benikwazi ngayo mina ungumuntu onothando onobuntu onobubele kodwa namhlanje uvelele. Yonke into yakho icaceca ndiyakubona ngoku ukuthi umuntu onjani. Ke ngoku ndizokucela mntase hayi kakubi mina ndikhululela nje izandla zami ezimhlophe ndicela uhambe kakuhle ndlelanhle. Ndiyabulela kanjisho kanje angeke ndilungelane nomuntu onje awunanyani mntase angeke ndilunge. Ngoba kucacile ukuthi usebenzana nokuthi uthatha imali komnye umuntu ise komnye umuntu ngoku into enje ayangeke ngikwazi. Anawuvela uba uthatha imali kum uyoyinika yena ehleli ngeke guys angeke engani ngiyachaza ngithi mina bengisadinga isikhathi. Andifuni kwayilo xesha ngelo nto ndisendathikwa kwabuso bakho sendonqena nje ikamera ezi ubudinga wena mfowethu uthi ubudinga isikhathi sokuthi wenzeni usothe out lento le. Yeah ngoba wenzeni wena yini lengake ebalekile ngawo kuze mhlawumbe ukuthi bakunike isikhathi yini lengaka onayo ukuthi ungaze uhlale kule situlo sokuthi wena kumele unikeze isikhathi ukuze ukwazi ukudecide ukuthi uzoqhubeka nayo usisinenhlanhla or usisandiswa ngoba kwenze njani. Mina safuna nanokwazi ukuthi like ubuzo yisotha out kanjani ibuzo kwenza mhlawumbe anganiphone manje ngiyachaza ukuthi bengisacabanga ngisayicabanga nami mhlawumbe ngenze njani ukuze mhlawumbe ngiphume kulesimo esikanje. Mhlawumbe usinenhlanhla bengizomtshela ukuthi mhlawumbe ngingaqala ngimtshela ukuthi into yenzakala. Mhlawumbe ngithi ngenza umzekelo mhlawumbe ngithi nomngane wami omunye unomuntu kanje umuntu omdala nakuyena uyamsiza ngeyimalini kanjani. Bese ngimbuza ukuthi mama ngingathiwe mina mhlawumbe ungangidingela ngiqale ngizwe kuyena ukuthi uzothini. Bese ngize nangalawo yena uAndiswa ngimchazele naye ukuthi manje khona mhlawumbe naye ngimtshele the same story lento ubeke the same ngimtshela ukuthi hayi umngane wami manje ube nomuntu nathandana naye wamtshela iphuthu ukuthi akanayo umuntu manje wagcina esemtshela. Bese ngimbuza ukuthi wena mangathiwe mina ngitshela lokho wena ngabe sewenze njani. Bengiza mhlawumbe bengizayibeka bekuyiyona iplan yakho leyo. Phela mhlawumbe mihluleka leyo ngophinde ngizama uplan B ngokulandela. Kahle ufuna ukuthi egcineni ubathanda bonke laba bantu. Ya ngibathanda bonke. Kodwa uyamuzwa ukuthi utheni usesingapha. Ngimzwela usena Nduduzo ngeke ngikwazi shema ukuthi bebabili hayi cha usesephumile ngeke ngikwazi ngoba ethi usithanda sobabili nje. Cha ngiyachaza ukuthi mhlawumbe indlela bengizolungisa ngayo yabo ukuthi mhlawumbe nawe uze uthole iqiniso.
iyona ndlela yokulungisa nami ukuthi bengicabanga ukuthi mhlawumbe kuyohambe ubuye mhlawumbe ungithola iqiniso njengoba usuyenzile ukuthi ungifice mina ngidakela uthatha ifoni yami bafo yazi ukuthi angisho ukuthi le engizokutshela yona manje yona indlela ade kumele ulungise ngayo but umbono wami nami I feel like indlela ade kumele ulungise ngayo mfethu nje eqaleni from the go ukugwema ukuthi lento izifike la ukutshela my sister ukuthi sisi wami sithanda sami ngiyakuthanda impela but manje ngihamekile uyangibamba angeke ngikwazi ukwenza ezinye izinto manje ngenxa yale situation engikuyo but ngiyafisa ukuthi sikhule ndawonye ngigcine mhlawumbe sengiyovela kini or mhlawumbe ngigcine ngikwenzela into ezingcono but okwamanje ngisabambekile uyangibamba ngicela ukuthi wamukele lokho okuncane engizokwenza for wena even though kungeke kube into ya every day or every time esihlangana kwesinye isikhathi ngizofika ngingenamali ngicela ukuthi ube umuntu ounderstandayo yabo yena uma ukuthi uyakuthanda ngalendlela athi ukuthanda ngayo as umuntu ofunayo futhi ukubona uphumelela as indoda uzokubekezelela uyangibamba wena my sister I feel like if ubumthanda nawe ulove uyangibamba nawe ubekuzomela mfethu bekumele nawe umhlalise phansi umtshethe yaze baba ngiyakubona ukuthi awunawo umsebenzi stable how about ufocus ekutholeni umsebenzi ongcono lokho onakho okuncane esinakho lokho okuncane asikusave uyangibamba asikho isidingo sokuthi mhlambe aspende ngaso sonke isikhathi mengahlangana angithi nithi niyathandana you guys are supposed to be a team not against each other cause mekuthandana mfethu sizobuilda ini ubudlelwane sizobuilda ukuthini ukuthi siphilisane ngelinye ilanga siphilisane kangcono akusho ukuthi umjolo wabantu abanemali nabantu abangenayo imali bayathandana but they can build something from scratch and kuze befike phezulu i-team isebenza kangcono than umuntu oyi-one so konke wena mokubeka kuye uthi uzokwenza njani nami amandla akhe mfethu azoshona phansi yikho kuthi umuntu wesimama uyini uyintamo indoda iyikhanda intamo ikhanda likwazi ukusebenza bengasebenzi lento lena so now uyadingakala empilweni yakhe budingakala empilweni yakhe ukuthi umbonise yazi ukuthi umuntu wesimama uyakubonisa izinto ongayiboni yazi ungahlangana nomuntu wesimama ungenalo license ungena ngisho ungena ngisho indle ekhaya kodwa lo muntu lo uyavela kubonisa ukuthi okay senza kanje because udlala irole ebalekile empilweni yendoda it's not only about imali inzipho nani inzima and futhi ibalekile irole oyidlalayo as umuntu wesimama empilweni yendoda bengisho nje bengisholo nje angisho ukuthi kurahle kongisho but bengisho so Njabulo ona Nduduzo Vezwa umama la sekhulumile ukuthi ukanjani angazi lapho sisi isini udaba lakho umama uthena u right wena angazi isini indaba yakho noNjabulo noNduduzo uNduduzo mawukuthi angeke samfaka umunye umuntu singaqhubeka kodwa kuzomela phela ukuthi afune umsebenzi straight hayi ukusebenza abantu besifazane ngomela afuna umsebenzi ne mina afuna umsebenzi okay mama angufuni manje umsebenzi angikwazi phela mawusebenza abantu besifazane ngikwazi lapho ukuthi usithola lapho isikhathi sokufuna umsebenzi makuthi akawutholi makuthi lapho kwenzeka ufuna ngawutholi because umsebenzi asatholakala manje kalula kuzokwenzakalana shuthi kahle ukuthandana kwakho naye kudependele ukuthi uyawuthola lo msebenzi akudependanga ukuthi uyawuthola umsebenzi kodwa phela ukuze sifeza amaphupho lawo esiwafunayo sobabili kumele kube khona noyedwa osebenzayo nami umsebenzi ngisawufuna ngawutholi kodwa akazi uma uzokhuluma indaba zokuthi komele ufunisise unyusa amasokisi akazi uma uzokhuluma into kanjalo no kodwa kulungile kangilo mama sisi angazi mhlawumbe amazwi akho okugcina ungawasho kuNjabulo kuNduduzo mhlawumbe nako yosisi lapha ya mhlawumbe usisi andisenantetha ingakho ngoba asazani kahle besidibaniswe nje kungabi nanyani kaNduduzo uNduduzo nguye umuntu enamazwi wakhe ngoba ngumuntu ebesendisixelela uba ndiyamazi uyandazi Nduduzo into engakuxelela yona mntana sekhaya ukuthi undiphoqile bendingakulindelanga uba ixesha lonke ndihleli nawe ixesha elide kangaka kanti ungumuntu ongenanyani kangaka and bendizixelela uba uyandithanda
ndiyakuthanda nyani nangendlela usenza ngayo kum ubungumuntu othembakeleyo but undiyabulela kuwe ngoba undifundisile uba ungamthembi umuntu ngoba umjonge apha emahlweni umuntu uzazi iliyena ngaphakathi so sendibonile ukuthi umuntu into engathembekiyo sinyanisile isiXhosa kasisithi ubothemba ilitye kunothemba umuntu nesizulu sisho njalo so ke sana hayi ngeke undifundisile ndiyabulela nje ewe inhliziyo yami ibhlungu but ndiyabulela because ndibonile ukuthi ukuthemba umuntu akukho right kungcono ukuthemba ilitye enkosi bhuti wami ndiyabulela so right di right kakhulu uphumile kuye hayi ndiphumile ngoku angisiyenza nje Phumile. Nduduzo futhi nje andimcibanga bhuti wami andicaphuki andithini but ndibulela nezihlwele ezi zami zikhale zezandikhombisa ukuthi yabona zinyanga zintathu kodwa bosongathi kunyaka besesiqhelene but ndiyazibulela izihlwele zami bazikhale zizindibonise ukuthi ithini lento uyayiqonda so ndiyabulela babakhaleze bandikhuphe ndibone because mina bendiziboneni ulilunga lomuntu inkosi linkosi lemangalisa ungathi nanku umfundisi so ndiyaxakwa namhlanje kandibona ba yo xa sendibona i-true colors zakhe ukuthi lo muntu uyinyengelezi uhamba ngezantsi into yakhe yonke akayithetha akuyiyo uyayiqonda ngokuba ulilovani ngaphu nje so angeke ndikwazi umelana nomuntu ilovani hayi lilovani kaloku sana ilovani kaluqabelise kulomthi ishintsha libe nje kalisiwa phansi lishintsha libe yenye into nekhale yonke ikhale likuyo lingatshintsha ngoba nalapha kweli ngaba ulovani unwabo unwabo jonga uyahleka undudu uziyafakaza ukuthi uziyasho ukuthi unwabo uyazazi ukuthi unwabo banga sana uyilona vele uyazazi unwabo akonwaba ndingaba nenhloni yazi mina ndinenhloni nje abantu otherwise abafowethu abasezwe isiXhosa abo mabe sengibachazela wena uyasazi ewe nokubucacisa into ezithetha ndima unanhloni yo akanamahloni ithi inkosi yami hayi hlisa umoya cha hayi kona kunzima kunzima ne washisa kwasweet gulu wathi hayi kona kunzima kodwa sawuphokophela hayi sophokophela madam so uthini ngosisi la usisi uthi yena hayi cha uyakukhulula ubengazi ukuthi unjena unwabo isihlahleni ubrown uphansi ubomvu ufana nala uhamba nakhona so uthi uyakukhulula usisi so angazi mhlawumbe ungathini wena unamazi okuxolisa noma mhlawumbe hayi kulungile sisi mhlawumbe ngathi ngimblame ngona ngoba nami ngibanga nalo iqiniso okay kodwa ke nokuxolisa ngingaxolisa ukuthi ngingabi nalo iqiniso kodwa ke ngiyamuzwa ukuthi uthini ngamswe lokho akusho noma mhlawumbe mhlawumbe ngisazobuya ngikhulume naye no sungibuka kanjani ngisazokhuluma naye ufuna ukukhuluma naye mahontshe futhi mhlawumbe kuyobukhona ngokutshela mase ngikhulumile wena sazokhuluma naye sisi Donele bhuti ngesiXhosa Donele andihaleli kwawuphinde ndithethe naye ngoba kucacile ba njengoba bendithela ilovani ku njengoba ezakukhuluma nami ukuthi uzawufika esithi ngoku endinike isandla andisayithembi kwanto into ethethwa ngoku ngendikwazi ngeke nango ndiyabulela because amanye amantombazana ngoku awadlali lonto ona lawo ngasebenza ajonga ukusetyenzelwa achisa ngamanzi abilayo ngeke ndiyabonga nje wakaloku unifikele kahle wathetha nami kakuhle usisi so andifuni next time ke ndifumane ukuchiswa ngamanzi abilayo kuthiwa wayenje camanza kokano goduka ndiye ekhaya ngeke kaloku ndoyike ukuye ekhaya mnema mflesha ndoyike nokwehla estopini ematatiyela ngoba nako ndichile kunduduzo ongasebenzi othatha imali kumoyinika intombi yakhe usana ndiyabulela ngeke no sisema nginankinga sizokuthola emontweni because yabo uyaphuma uright ke sizwe lapha kasukwa ngiyabule nosisi lo enkosi kodwa ngidibulela awukhuphuke kancane gabe yami ngifuna ukuzwa la phakathi especially kuwena mama because I understand kahle ukuthi unjabulo umjida lo unduduzo uyamthanda ngoba umthanda noma mhlambe umthanda ngoba esebenza mengasebenza umthanda kancane mayisebenza umthanda angi-understand kulo part leyo kunento ongayicacisi lapho unduduzo ngiyamthanda kodwa phela kubuye kube nesikhala yabo sokuthi mele ngizizwe ngispecial sometimes yabo ngifila ngazathi njengamanye amantombazana yabo
umuntu wakho niyaphuma out into oyibona ngaphandle le kwamanye relationship ngeke uzuhlala ungahaleli angithi uyajola kodwa manje isimo sakho ukuthi uyasazi ukuthi kanjani yeah ngiyasazi sikanjani that's why sometimes angimceli uyena osezenzela izinto yabo mfethu bafu sure nangu mama ushilo nawe ukuthi anake ipressure inkinga adonayo ukuthi kumele uhlezi ukhipha la and yamuza ukukhuluma kanjani namanje ukuthi yabo le ndaba yokuthi kumele ukhiphe vele uyayifaka enkulumeni yakayisana so kuzoba kanjani futhi uzokhona ukuqhubeka naye umama khona kunjalo noma because usehambile usisi lo and ngizokhona ukuqhubeka naye uma ezongibekezelela nami ngizame njengezinye inkana ngizokhona ukubekezela ngoba nami ngiyamthanda tjela yena angicabanga ngiyezwa yazi ukuthi sometimes when my sister we lose good people just because sifuna izinto ezi-impossible ngaleso sikhathi ezinye izinto idinga ukuthi ubekezele ukuze zitholakala angisho ukuthi bekezelele my brother until mhlawumbe azothola umsebenzi but uyazi kumnandi kanjani ukuba nomuntu okusupportayo othi hayi baby go and get it operate uyangibamba how about siqale something ndawonye mhlawumbe sihlanganise or sidayise whatever mhlawumbe kumele siyidayise ukuze mhlawumbe sikwazi ukuthi sisurvive uyangibamba mfethu ezinye izinto are not worth it guys kunzima mawuzoqala nomuntu phansi because abantu bayashintsha abantu bayashintsha kusho bani bayashintsha what if ubani wakutshela lo so if uNduduzo akushintshela uthandelana why ethandana nawe bafo angisakuthembi ngale situation angisamthembi but you understand ukuthi the reason why enze lento ayenzile ingenxa yokuthi akuyona excuse leyo ukucheat akusi excuse ucheat no bekumele ekhulume nawe bekumele uthi angitshele mayehluleka sibone ukuthi senza kanjani manje ukuthi ukhetha ukucheat yena ungithathela inqumo phela lapho benqana ukuthi mayekutshela ngoba usinje nibona ukuthi nenza kanjani benqana mhlawumbe uzofuna ukumdampa or uzobona abanye benza kangcono kunaye kodwa phela ukukhuluma nomuntu wakho nami ukuthi phela bengingafuni ukuyibona ngathi ngisehlulele sendoda yabo nami ngifuna ukuzama ngizamela wena ukuthi ube friend unabafu yamthanda sisi ngimthanda sisi yamthanda bafu ngiyamthanda then thandanani okunye nyobeni kubone okunye guys okunye nyobeni kubone enjoy le moment lo inikuyona kwamanje ningalokhu nicinga into engekho enjoy the moment leninayo mthandani just enjoy the moment enjoy this moment kodwa wena bafanye indoda nendoda ngizokuthiwa ke lesi indoda nendoda yophiliswa yinqumo zayo umama usomzweli ulimi lwakhe ukuthi le kanjani usomzweli umuntu ofunani even though umthanda kodwa uzothi uqhubeka ubwazi ukuthi ngizocela ukubuza wesinenhlanhla manje mhlawumbe mawukuthi uyaphela lo nyaka ngiyahluleka nje ukuthola umsebenzi manje kuzokwenzakala angazi Nduduzo kodwa mawungazi prove nje ukuthi uyindoda ngokwanele ukuthi uzoshintsha lezi zinto zenzile mhlambe ngahle ikubekezelela mhlawumbe mawubona ukuthi ngiyazama ngiyaphanta kodwa ngingahlangani cha phela mawuphanta ungasacheat ngizokubekezelela alright manje ngabamba futhi ukuthi uyacheat futhi uphanta kubantu besifazane cha ngikhona Nduduzo ngakusenzela lokho now phanta uyiphutha now phanta hayi no iphanta if kuyinto enizovumelana ngayo kanjalo uqhubeka nothando lwenu bafu uzoyiphatha kahle ungathi mhlawumbe uma ukuhluleka ube ufuna ukunipressa ngayo ugcina usuyozama eceleni because kuyinto le emhlukumezayo umama yabo nawe mama into emhlukumezayo bafu ile ukuthi kumele aphande ngisho ungasaphandeki yabo so izamana uyibalance salapho into yenu and then aqinise lapho uNkulunkulu uzolenza icebo communication aqinise ngoba phela maye ngakhulumi ngizokwazi ngani mina na umele umkhulumise kumtshela ukuthi yini inkinga khuluma khona la yabo because sometimes amadoda
nalento yokufela ngaphakathi edeshe kuse bengafuna ukuyiveza njengasehluleki kuwena yabo kodwa lapho kube wambuza ukuthi yonke into right in wayezosho ukuthi hey mama kunzima usemthetha no khuleka no pressure uqhubeka nithandana kube mnandi hayi ngiyakuzwa but so ngicabanga ukuthi nabafu isiqumo sithathayo uma usaqhubeka nomama nawe mama uyaqhubeka nobafu ayikho inkinga ngeke sinivimbe singobani thina sizovimba uthando lwenu ngeke face bafisa inhlanhla thina salimotivate uthando kunalokho kodwa nje uNkulunkulu uzolenza icebo ilothu imana iyona imana kuthiwa kuyimana imana ngelinye ilanga nizoba grand unayo uyibonisa ikhona ngoba ubhlungu imana iwe ungasekho wena usuthi aya uyehluleka esiyawe imana ngoba kuyenzeka ukusala kuyimana usufuna ukubuya iminyanga awusawubona usushintshiwe sekufaka i-sliding door upstairs kuyenzeka so uyayinte kanjalo yabona yeah but nje if ningathandaza nithandane themba uNkulunkulu into zenu izoba right uzohlanganiseka kubafu ne hayi ngiyezwa wehlisa nawe kuma expectations don't have expectations yehlisa umoya tell someone dedele igazi uyeke relationship iflow okunye nokunye kuzoyihlanganela ngendlela as long as ni communicate anisathandana yonke into ese right okunye nokunye and ninganqeni ukukhuluma ngama finances one thing futhi kuma relationship wena abafu abantu abayinqenayo ukuyenza ukukhuluma ngendaba zemali usho ukuthi mfethu anginamali you know nibe transparent finances are very important in my relationship because leyo nto leyo iya determine ukuthi ni spenda kanjani nani so kumele nibe open ngama finances wenu uthi hey babe lenyanga kuyashuba kuzomela sinciphise la senze lokho sinciphise la senze lokho that way I relationship yenu izoba grand bafethu ngicabanga singabakhulu hayi ngahamba ngingankinga ihambani mhlambe singanhlanganisela ne date mhlambe yabona nisale seniphuma vele niyodla somewhere yabo usehambile yeah sinifisela inhlanhla bafethu more than anything ne right anifuna uhagana ubona abantu right hawo nakho nakhiya bafo kwamkadede angizi ukuthi ngithini uyangisenzi bisilinde sizonikhipha yabo sambeni sochila ngihamba ngale emva sondela manje siyabonga bambisise bafo lapho oh yazi ayinhle into engane phante ayinhle bese into engane mfowethu no inhle mina proud yeah mfethu Nkosi yabona ukuthi mfethu into yabo wena Vusi inhle ishode nje ngokuthi bebe open yabo ukuthi bekwazi ukuthi behlale phansi be communicate ngendaba zama finances umjida ubalekile kahle ukuthi akhulume ngendaba zama finances and they are very very important in a relationship singazama ukuzenza abantu esingabona ngenxa yokuthi zama impress umuntu esimama umjida ileyo ukuthi ubezama uzenza umuntu ongahluleki yeah kanti ukuhluleka empilweni nangaphandle komjolo namhlanje ukuhluleka yikho kubalekile because ukungahluleki yikho ukuhluleka kakhulu lokho ukubalekela ukuthi ungahluleki yabo so yenza uhluleke khona uzobona ukuthi ishinali iphutha bele ilungise la if awufuna ukuhluleka ngeke yabona isilonda soba singakho uzonibalekela ukuhluleka kanti hluleka ulungise we press buttons yabona qhubeke lento press button you got nothing to lose guys Vusi kade ngitshela elinye iqhawe ukuthi elinye iqhawe khona ngeke ngathola icall atleli iqhawe hayi lona liya give up nani liya give up ngathi mina umfowethu hey ungasabi guys ungasabi press buttons you got nothing to lose ukuthi ngifike kuChris ngathi ngicela umsebenzi ukuthi uChris uyanginika lo msebenzi or akanginiki angiluzanga nix mina kimi but ngizamile ukuzama guys akuhluli umuntu ngeke ukuhlula ukuzama usho ukuthi ekuse uzama ibusiness la fail ku right akunankinga qhubeka uphinde uzame ulokhu uzamile what do you yini ozoyiluza uzoluzani ngokuzama bathi yini isingisi bathi the goal is not to fail but to fail ungaqali uthi the goal is what the goal is not to fail the goal is not to fail not to fail whatever iqala the goal is not to fail yes but to fail ungaqali
Okay, the goal is not to fail. Yes, exactly. That's actually that's a powerful statement. Yes. The goal is not to fail. Is not to fail. But ukufeyila kakhulu ungaqali at all. Ungaqali. Guys, if uliqale lelo business lelo olicabangayo ekhanda lakho, uyabona limolele ebusuku uthi ish yazi ngifuna udayisa amakota. Uliqale lelo business lelo. Abantu bengakusupport kunjalo liqale. You will never know until you try. Ngempela you will never know until you try. Guys, you will never know until you try. See, Duyaza TV siyanthanda konke sizama ukwenza bafethu is to better the community sisiza abathandanayo more than anything bafethu siyabonga for support nisinika yona. Singabenu ningabethu asinika nini ungayiyeka ithambo lispinaphi emoyeni ungayiyeka ithambo lispinaphi emoyeni ungayiyeka ithambo lispinaphi emoyeni. Chris, you know what to do. Elanga lomzuzu, welcome to Duyaza TV. Another episode of Impahla Mntanami, Duyaza Clothing. Bafethu sendumela umsebenzi bafethu kade abantu bebuza ukuthi ama-hoodie abuya nini. Sesivele sabuya nama-sweater ke. Akhona ama-hoodie bafethu wonke ama-sizes akhona, almost wonke ama-colors akhona. Mawufuna nje umsebenzi uzowuthola u-available. Yes. Makepisi akhona bafethu akusuka ama-sweater kuphela. Akhona nama-hoodie. Veza nje bafo. Ikhona nama-hoodie bafethu. Hoodie nje nayo. Hoodie nje nalena. So this one is 500 rand hoodie, and then this one is 450. Hey maningi. Sweats. Khona no pink face. Yeah, veza nabo pink bakhona. Amakepisi akhona. Ayikho into engekho. 160 rand. Yini engekho vele kuningi. Ama-sweater 160 rand ama-cap. Hey. So guys, yeah, la nama event ikhona sesobonakala mhlawumbe kwezinye indawo sizoyibona iDuyaza Clothing izobe ikhona XY show vele sizodayisa bafethu niyazi ke kuyabanda manje and iwinter event izophela kodwa nje cela sithengeni na iDuyaza TV ubonakala nje umlandeli weDuyaza TV ubonakala ukuthi cha hayi yeah bonakala ngesikipa bonakala ngobuhle bomsebenzi weDuyaza TV. Usukhona bafethu umsebenzi siyabonga kakhulu for support. Basicela ukuthi abafisa ukuthenga bafethu siwafaka ama contact details nizotexta la namba nizoyibona escreenini bese ke siyandelivela ngendlela esondelivela ngayo. Na Facebook guys ningakhohlwa because any information eningi nje isola Facebook. So follow our page on Facebook Duyaza TV. Mofika lapha nizothola yonke information inamba nokuthi uthola kanjani izinto. Konke nezithombe kukhona nje